ចាអូនេះ microwave ដាក់ទឹកខ្ញុំអាចដើរ public transport ប៉ុន្តែចង់ចាំហៅចង់ជម្រាបសួរបងមួយសាតែហូបណាពេញខាងខ្ញុំចូលទៅមើលបាទមួយឡានគាត់មិនដាក់គាត់យ៉ាងម៉េចពីនអូឡើយថតថ្ងៃណានោះអូមកចាប់អារម្មណ៍តកានេះពីននេះPerfect. Wah. Sambil clean. Tuần. ឥឡូវខ្ញុំកំពុងនៅចំការលោកតាថនហ្នឹងហើយនេះថតទៅនៅលោកតាខ្ញុំបេះអេកូនញ៉ាំមុននឹងចាញ់ពីប៉ារីសទៅហូឡង់យើងបានមកលេងចំការលោកតាថងយើងអូកុំហ្នឹងអូខេកូនហើយនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាឡើយថ្ងៃហ្នឹងហើយយើងបានធ្វើដំណើរពីស៊ូរីកមកដល់ប៉ារីសមកដល់ព្រាបបងក៏នាំតាមកដល់រូអេហ្វែលនេះបានថតរូបលេងយ៉ាងសប្បាយហើយពីនថត style បានច្រើនណាយើងមកដល់អាគត្រិយមនាងសញ្ញាសន្តិភាពក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែលជាតំណាងឲ្យប្រទេសបារាំងក៏ដូចរួមជាមួយនឹងជួរអេហ្វែលអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញរូបនេះគេដឹងថាមកដល់ប៉ារីសទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងដែរសិផ្លូវឆង់អេលីសេហើយនេះក៏ផ្លូវឆង់អេលីសេដែលគេតែងតែល្បីល្បាញរឿងអីវ៉ាន់ប្រេនហើយយើងនឹងដើរតាមផ្លូវនេះឆ្ពោះទៅរក Place de la Concorde ក៏ដូចជាអសរមន្ទីរ Musée de Louvre ពេលដែលយើងដើរហ្នឹងបងសម្រាប់បាយពីហើយនៅ5ថ្ងៃនៅយើងថត Round Sun ពេលបញ្យល់តិចមកឡើយនេះខ្ញុំនៅក្រោមជួរអេហ្វែលមានន័យថាក្រោមជួរអេហ្វែលដែលជ្រែងជើងវាទាំង4ហើយយើងនៅចំកណ្ដាលហ្នឹងហើយ
Do you have any tips on how to get over outbreak? So you're gonna have to watch a lot of like self-help YouTubers. Yeah. Okay. And then like there's like this one quote that I really go by. Because like let's say for example that your ex said some really like hurtful things about you. Okay. That's an example. So the quote it goes by how how no one opinions matters except yourself. Because you really only know yourself the best. You are so clever. You should write a big book. Oh my goodness. Thank you so much. You have helped me incredible amounts today. I hope you have a beautiful day in Paris. Thank you. I am doing some Because we promotion. just come from London, so we want to. Oh, from London? Yes. I am actually doing a solo show in London in July. That is why I'm doing some interviewing. That's why. Oh, it is why. Yeah. We do it away. So nice to meet you here. It's so nice. Thank you Yeah. for all your help. It's honestly really special for me. I Thank came you. expecting lots of people to come, but people don't want to speak to me today. Anyway, we smile, we can wave. Yeah. Perfect. Thank you guys so much. We got to Thank go and you. speak to more people, but I really appreciate Thank your you. help. Have a nice day. Have a too. lovely day. Bye bye. You are so Bye-bye. clever. So wise. Đây cứ chưa Tức là cái móng mát Shout for the well-being of everyone. All the informations that you will have during the commentary are in the sense of the navigation. The entire crew wishes an excellent cruise. អូខេឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែជ
chi tục á chi ô trip chi ba tam đòn tuần lễ sáng hay khi dương buồn nè hay dương nơi ta khăn khổ mấy để sao nơi khăn nước cái đáy về chân dương quên khăn khổ tới dương điện mình lục bay xuống mơ để sập hiệp chẳng á na chà បាទហើយកណូតហ្នឹងយើងជិះរយៈពេល1ម៉ោងហើយតម្លៃវាម្នាក់គឺ19 យូរ៉ូហើយពីនក៏គេគិតជាមនុស្សធំដែរអញ្ចឹងអត់មានចុះថ្លៃអីទេគឺពេញតម្លៃតែម្ដង Invalids Bridge on its left with a huge glass roof, the Grand Palais Great Palace built in 1900 for the Universal Exhibition, the World's Fair. You can listen to it. អូអត់ដឹងទេអើយចាំមើលគេនិយាយប្រាប់មើលស្អីគេ Del 1889 dall'ingegnere Gustav Eiffel, misura 330 metri. Vi ricordo che la Torre Eiffel si illumina subito dopo il tramonto e che di notte scintilla ogni ora per 5 minuti. Chẳng bách đa tầm nè kia nè chạy chứ mà khơi cuộn những việc ba phía này mà cái chân phát đang thằng chàng nên cả ấy tuôn lên tam cũng cái gì bên trên kẻ bất ổn mời tên sự kiện Museum is great in Paris, so you can find its history on your smartphone. Davanti al Ponte Nuovo, più di 400 anni del ponte più antico di Parigi, potete trovare la sua storia sul vostro smartphone. Lại nói dương mặc đó Disneyland Paris hay anh còn tha ca sầm bạc chặt trâu tại không chơi men tên ớt trăm cái trà nào phụ dương mặc đó là gì đại hai anh ta chụp bây giờ na very impressive មានពេលខ្លះខ្លះអត់ណាជា attraction ជាមួយ ថាមើលប្រាប់មក អត់មានណាគេជី attraction ជាមួយដោយសារបើកូនជិះម្នាក់ឯងកូននឹងវាចិត្តនឹងវាខូចយ៉ា ចិត្តខូច